Nayi i-situation yokugcina number 5. Ithikithi le-student libiza u-R12.50 less than elomuntu omdala. Kodwa amathikithi awu-4 abantu abadala mawahlanganisa namabili awama-students sekuhlangene konke lokhu kwenza i-R125. Malini ithikithi le-student na? Nayi i-answer. Asithi i-adult u-X. Okusho ukuthi-ke i-student sona soba yi-adult minus loya R12.50 angithi less. Shayeni i-equation. Ama-adults awu-4 plus ama-student awu-2 ku-add-a to R125. Ama-adults u-X kusho ukuthi u-4 adults u-4X. Ama-students nanka mabili kusho ukuthi times 2 kwenza 125. Asuseni lama-brackets lawa sala no-4X plus 2X minus 25 okwenza loya R125. 4X plus 2X u-6X. Lo minus R25 simusa ngale seku-plus R25. 100 asiyeni lapha-ke manje. Phela isikhala. 120 u-6X imbeka lapha. R125 plus R25 i-R150. Kusho ukuthi 6X is equal to R150. Divide ngo-6 both sides. Thola ukuthi u-X R25. Kusho ukuthi-ke i-student-ke mawu-X minus R12.50 u-X uwu-R25. R25 minus R12.50. 25 minus R12.50 kusala nje ukuthi i-student ticket u-R12.50. Bafundi bami, ngiyajabula siyiqedile-ke manje i-algebra. Sesolandela-ke manje ngama-functions nama-graph siqede for le term. Thank you.